suruh tahu mak beresalang ya agatoro isak na beresalangi Bapak Ibu sekalian. Ini tama-tama lebih ke hadir. Ternyata koi bacai kaidana Pak maka da iro beresalangi aga Pak doangan yana tu ampai isunnakat tahu mak beresalang tetapi tau mangkalingan beresalang wajib mak bali. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian. Isunnakat tawe mak beresalang tau maringkalinga wajib mak bali. Iya we agurangnya Pak, ni semanamo sebenarnya selangnya Pak. Cuma mega memang kurak jampang. Betul tidak? Mega makurak jampang, mega makurak sara, nalupai makadai. Iya ku mangkalinga ki beresalang ajak na nai di bereselangi ia ko di memang nai bereselangi madosa ki sampai angka kaida makada ia ko mangkalinga ki beresalan namotan nya idi bereselangi isu nakatoki mak bali salah satu nama kada carana angka minnau ipalaba minnau beresalang mak beresalangi bali bolani yang kalinga ibali wi oko bolata pada tane di beresalangi magai nasaba angka telu ipuelo okoro akatana beresalangi Pak. Yakin nga ya mana tasapa yehe ya kong katahu tiang lolongan isalasi dina kuais tau malasawota petuah bugis cahaya iman di hati setiap pesan menyinari langkah hidup ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadi'a laula an hadanallah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Sinina tama-tama lebih ke hadir jamaah masjid, jamaah safari, panitia pembangunan masjid, pegawai syara, insyaAllah dimulakan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Alhamdulillah, Siti Najasi pataraka tanra sukuru kemarajata risesya raja kuasanna pongallahu ta'ala nasaba napinrangan mopi umur fuangi papolei parentana rigo angkana ki tanra teppa nanaya tanra sukru risesya raja kuasanna pong Allah ta'ala sehingga pada angka kepada 10 yang romalebie si mata akata meloki lolongangi amo pekang asalamakan ngerilino amo pekang asalamakan ngeri akhirat mati insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Angka sedit tau di nakada amin. Batai kusat di milodong ngi salama lino akhirat na. De nak bali. Ya. Amin. Ipasa-pasa picit deh. Salawan niya mapasalam ala rasulana Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi nasari pamasi niya salamaka minaz zulumati ila nur. Nabi salah satu yang diberi amanah oleh Allah untuk mampu memberi syafaat pertolongan kepada
umatnya yang memang ingin mendapatkan syafaat. Sinina tamu-tamu lebih yang kehadir jamaah safari insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yaro Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angkasi di hadis napasuri sesena maka dah hafsus salam neloraki menebar salam kira-kira magiro ne suro tawe mak beresalang ya agatoro isa na beresalangi Bapak Ibu sekalian. Ini tamu-tamu lebih yang kehadir. Ternyata koi bacai kaidana Pak maka da iro beresalangi aga Pak doangan yana tu ampai isunakat tawe mak beresalang tetapi tau mangkalingan beresalang wajib mak bali. Yeah. Ini Bapak Ibu sekalian, isunakat tawe mak beresalang tau maringkalingan wajib mak bali. Iya we agurangi Pak ni semanamo sebenarnya selangi Pak cuma mega memang kurak jampang. Betul tidak? Mega makurak jampang, mega makurak sara, nalupai makadai. Ia ko mangkalinga ki beresalang, ajak na nai di beresalangi, ia ko di memang nai beresalangi madosa ki. Sampai angka kaida makadai, ia ko mangkalinga ki beresalan namotan na idi beresalangi, isu nakatoki makbali. Salah satu nama makadai, carana angka minau ipalaba, minnawe beresalang mak beresalang ibali bolani yang kalinga ibali wi oku bolata pada tane di beresalang magai nasaba angka telu ipuelo okoro akatana beresalang Pak yakin nga ya mana tasapa yehe ya kong katau tial lolongan isalasi dina kuais tau malasawota nomor sidi kira-kira angka tahu oko tia salama melo mana salama tapi kira-kira ko mangkalinga ki beresala de tak bali salama kiro magi de ta salama apa dosa ki ya ko madosa tahu magi kira-kira matu. Jadi aguro make pa mi metope pakanasu. Misi panas tahu ya Pak. Mega tahu capa-capa ya aguruannya. Iya. Mega capai Pak. Padahal we melo mana salama na capa ya salama kange. Bapak Ibu sekalian. Na yero ya sange Pak doanga papirnu Pak. Iya. Papirnu. Ulangi pemang. Angkat ya salama apa? Melo mana salama tapi mega mopa maromo dek na jampangi mak balik mak beresal lagi tahu. Ini tamu-tamu lebih ke yang kadir. Yang kedua, kira-kira angka tahu ko tia lolong ngapamase we? Tak kagere limat tak? Tia lolong ngapamase. Magi Pak. Nasaba iya pamasewe papas salama lino akhirat Bapak Ibu sekalian. Iya ro pamasewe Bapak Ibu sekalian maromo deni pusangka na iya pole Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Aga syaratna Pak. Syaratna sederhana. Taneki milo mana ki gaya masai? Milo mana ki ya masai? Macam ki makamase. Milo mana moki ya masai tapi deti sama kamase. Angka mo pacidi mamase mukiro. Mamase mukiro. Ini Bapak Ibu. Jadi pekonu acara na melo kilolo ngapamase pole ripong Allah Ta'ala na rekode neri sama kamase ripongi. Peko carata melo lo ngapakamase daripada padata taulino kode itu mamase daripada padata taulino Bapak Ibu sekalian. Betul tidak? Iya Bapak Ibu sekalian. Na iya jatuh decenge Pak.
Na deto je tu nak kada tahu ko tu mapede ko tahu manya mangi idi mato. Cuma pak kita mate irita. Ya ko tu mapede tahu manyamang idi man rasa-rasa. Tetapi ia ku Allah Ta'ala palai decete 1:10 Bapak Ibu sekalian. Wat di jaji cik di pakkamasi ipakengka wat di lolonga ki 10 pakkamasi Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tama-tama lebih ke hadir. Yang ketiga, kira-kira ang kataw ko tea lolonga baraka Melo mana lolonga baraka. Magi ta melo lolonga baraka. Nasabak melo ki rasakan lunrana papedale na papenyaman na puangi. Aga lunrana anu cek dek masagena. Maka tasat di lunrana ko cek dek na masagena. Masagene macam bagi-bagi. Tanya alien apa manya-manyamangi. Yaitu kuma barakat dalik na tawe pak. Tanya alien apa manya-manyamangi. Napa lelei tawe pak. Iya. Napa si lelei tawe. Ko barakat dalik na tawe Bapak Ibu sekalian. Itu Bapak Ibu. Iya. Iya pale. Iya kodega agamaka. Maga pakalinonna atau mabarakai pakalinonna macam mapasikwa. Macam mana mungkin mapasikwa? Apa jasa pasikwa? Ya melo ni apa? Makwa itu meniru. Dah? Iterima si bawa madeceng anu digagae. Ini Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nayana ro'atu tungangi Bapak Ibu sekalian. Meloki salama. Sampai na pau, ipau oko kaidai. Ihdinas siratal mustaqim. O puang, patironga ka lalam malampu, lalam madeceng. Kebetulan yoni oko ki masjid mustaqim. Masjid yang InsyaAllah menjadi jalan lurus untuk dapatkan keselamatan dunia akhirat. Tapi kuta naiki, ia rola langi yolona malempu ga. Aga tapon nang pasalang. Malempu ga lalangi ro yolona ro. Masjid mustaqim. Leko. Ya ko leko ima kwaro degaro na malampu tasading. Dero na malampu tasading. Ini Bapak Ibu sekalian. Nah, itulah ajaran agama Pak. Maka daya sengila lampu dena kadai mapasiteru. Dena leko Pak de. Ya sengila lampu lalena agama yola Pak. Ya ku harus leko ki. Ini Bapak Ibu. Wasa ko naliki patunjuk tawe Pak maka ada lampu-lampu bawah no padahal liro lalangi leko. Tapi atau ko le tu leko kendi kita mah. Dah? Betul tidak Pak? Artinya apa? Iya roh agama na suruh ki pakai akal tak mita tanga si dia laleng. Maka dia ko oleh tengana abala. Oleh birinna. Iya. Ya ko jok kakak talep kak lepah ko. Ini Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hidup Bapak Ibu. Ia narwa ampai Pak. Angka selesai di kajian na panditata o kota na Mekah Pak. Termasuk di Madinah. Maka dai ia senge taman-taman surga. Raudhah. Ya. Ya ko idi otata ya senge raudhah kendri. Oko Mekah, Madinah. Pallawanganna
mimbarakna Nabi tak si bawah bolana Nabi tak atau kiburukna Nabi tak Bapak Ibu sekalian. Tapi ternyata pandrita tak kota nama kenari penjelasan maka daya sengit taman-taman surga raudatul jannah kegae dek daya robawa palawangenna kap asana mimbarae si bawa bolana Nabi tak. Tapi ia sengit taman-taman surga di mana ada kebaikan di situ taman surga. Jadi kau tudang mengaji berarti itu kau duduk di taman surga. Tudak kau masih kiri-sikiri kau tu berarti kau duduk di taman-taman surga. Iya. Tudak kau mangkalinga pak di sengah agama bicara itu adalah taman-taman surga. Itu Bapak Ibu sekalian. Kenapa Pak? Karena jalannya menuju keselamatan dunia akhirat Bapak Ibu sekalian. Aja setaman sesuatu yang tertata dengan baik untuk dinikmati dunia akhirat. Itu taman-taman surga Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Aga napa Nabi ta salasidina man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu baitam fil jannah. Nigi tahu sagene-gene ya alena lomo-lomo ya alena maka ya jena pasal-pasal limana malai sara laut tudak mangkelingai ayat-ayat na po ng Allah Ta'ala ibaca bicara-bicara agama na po ng Allah Ta'ala iya natutaw ilomoy lalanat tama suruga Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk inilah perjuangan pribadi masing-masing terhadap yang namanya safari Pak. Iya. Perjalanan safari. Magi niala sara salai bolai. Lawama safari dari masjid ke masjid Pak. Degaga masigi macawe. Bukan itu persoalannya. Tapi meloki lolongan nak jancengin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nigi tahu sesuai limana pakai dokedo ajena pamatuatin Allah sampai pamase barakat na pong Allah Ta'ala tuda mangkelinga ayat-ayat na pong Allah Ta'ala ibaca ibicara ia na romanca jilala na wadiki lolonga alomuat tama suruga anya menyemangan na pong Allah Ta'ala Bapak Ibu sekalian. Iya ko akala may pake jama-jamang aga may ipake na katuloma ko pa tapi tanya akalang ipake aga pa tepat na renu tepat ipake maka deh sinina papede cengi upigau edena mungkin tawe male waselena pasti lisu realeku nareko pura ka majenne ribolaku pakanjaki jenneku upakanjaki niaku wakai kajeku upamulai dengan bismillahirrahmanirrahim bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Melo kalau mak beri jama, melo kalau mangkelinga ceramah, melo kalau perbaiki silaturahmiku dengan saudaraku sahabatku. Kira-kira aga balasan kira-kira matu kuro neraka atau surga? Ini Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang tertinggi adalah mengorbankan jiwa raga dan harta untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Akhirnya jihadu fisabilillah. Orang yang jihad di jalan Allah jaminannya adalah surga Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Toma-toma lebih kengkadir. Makanya dalam hidup ini Bapak Ibu sekalian, ia rukui pigau si dia agak-agak perlu memang paipaha Pak. Iya, perlu ipahang. Sehingga ia rusinin na ipigau na moman ni mabicu tapi wat di malopo apalana. Tapi kodena ipasi dia agak-agak wat di malopo ipigau tapi mabicu waselena. Betul tidak Pak? Makanya Bapak Ibu sekalian, ia tomi tu na wat di malopo apalan na si dia gagau nareko nomoro sidi makanja ipak disengenge makanja ipahange na pamakanja tepe
cocok batewe pigoi menurut apa yang kita pelajari, insya Allah itulah jalan terbaik untuk dapatkan pahala berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, cuma memang jadi masalah Pak, nasabak makai gak tahu narik kumang kelingai ceramah romok pacau, betul tidak? Ia kumang kelingai ceramah sijak pacau, biasa lalu lay bici pacaramai aja tametah. Ya, ini Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Angka tahu, ia tahu mina memang kelingai ceramah ku anggotana. Ya kotannya anggotana de na munro. Ya, nasang yang anggotana mi bawa cocok. Nasang yang anggota na bawang makanja, nasang yang anggota na bawang isa suruga. Ini Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lupa hakikat ilmu, ya, lupa hakikat kebenaran Bapak Ibu sekalian, bahwa yang namanya orang mulia di sisi Allah hanya ketakwaannya, ya, hanya ketakwaannya. Ini teman-teman lebih ke yang kehadir. Makanya teman-teman lebih ke yang kadir, ia naro ampai, ya guri madecing agagai. Tumas sempaja ya guru itu pa, mak jeneki ya guru itu pa, pura ki mak bereselang ya guru itu pa Bapak Ibu sekalian, supaya nareko pura ki mak jenne aga ipigau, pura ki takak bere aga ipigau, pura ki mak bereselang apa pigau, sehingga ia rogau wat di masa lebih Pak, iya, wat di masa lebih, miki mitai urayanya Pak ini, riwat tu mak jeneta, aga ini akan, uni akan mak jene na sebab pengalatala supaya tasusu idosata, dah. Tasusu dosata. Makumoro niya tero nawaitul wudwa li raf'il hadasil asghari fardhan lillah. Marilau kiri po ng Allah Ta'ala tumajene supaya talolo idosata. Na mo mani mabicu pa nari kumakuli-kuli ni maluputo. Alhamdulillah ang kaajaran na agamata ipacing mabicu kelima sesosiwan ni minimal. Ya kodene tambahi si bawa solat sunnah tambahan Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya miroh. Toma-toma lebih ke hadir. Aga ibaca kupura hikmat jene. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Didahului dengan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Agero perintah pengalata perintah Nabi tak pakabarui tepakmu dengan bikalimati la ilaha illallah. Jadi ia tu ketupur majen ni Pak, ipakabarui tepak ta itu Pak, ipakabarui syahadata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Agak kata Pak supaya iero riwatu purata majene Pak tanapodo iero wat dingi mancadi sabak nadene tarima apalata na pacingi pongalatala selesidina ipasewe tepe de nagayun rima pesak bisa liwana pongalatala termasuk mapak duai Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Napa tu merilau Pak? Allahumma ja'alni minat tawabin. Opo pertama karsisena atamu macai toba, macai toba. Tanai mana ki gare? Kira-kira mana roi di Bapak Ibu? Ya kopura ni mak jenne de toro nang kata gosip. De toro nang kata carita jana tahu riwat purata mak jenne. Oi. Na tupura je makade opo patama kan sesene mu atamu mace toba.
Tahu toba ke pele kupure mak jenek nak gosip. Cocok ni karo? Tulle moro perrekong ke pergandeki macurita. Astagfirullah pura ka mak jenek. Mawatang apa madari pak? Melo ki mak kada astagfirullah pura ki mak jenek. Moro moto no podak yang kata nak kada naneku magala mapamula. Ya, atau nampaknya maka ada tumbing sadar. Ya. Tidak pak. Magina tu mak bicara makaro pak. Ya gurip pakanjaki pahangi. Na moce demua. Tapi kong kana pakuragata. Astagfirullah lah. Dejer pelena wadi tu macorita kalaleko tu pura nama jene. Na tu melo je mangolo ripuangi me. Na tu pura milo opa pancaji katamu macai. Toba. Berarti ya tobat tahu na pangajari alena. Kuro deh. Dia kena kuro kira-kira. Iya tobat tahu berarti na pangajari alena. Ya konisa ni mah kada ai dosa ye. Aja jolo. Ya. Nah kada dia apa je boleh perangi. Ya per-per kok berseleng. Kok dia boleh. Ini Bapak Ibu dimuliakan Allah. Waj'alni minal mutatahhirin. Apa patama kesemu atam mace mape pacing. Ipacingi watakale. Ya. Ipacingi ni waramparangi, ipacingi pakiangi. Termasuk ipacingi tepai Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Waj'alni min ibadika salihin. Milo to kiri pangi opa patama lalu karsena tamu macai mancaji ata. Mancaji ata. Artinya aga Bapak Ibu sekalian, kamerumo pijetu di pa. Ikali tepoi ku pak bici Betul tidak? Meromo ikala tepoi ku pak bici. Toh? Iya. Iya tepat tadi makalaki la ilaha illallah. La haula wala quwata illa billah. Degawat dion rima perenu saliwan na po ng Allah Ta'ala. Tapi angke pa bici aga na pau. Aish. Kundru-kundru je dalik muwita. Na de mula okoy. Ite yanu. Puli mani. Namanu. Makadai tepat tak dena wading. Makadai tepat tak dena wading. Makadai pak bici de tu lo mi je sapa-sapa lalat dalek. Akhirna ikalatongan, akhirna law. Tapi angkamu pi tempat na jagai nak kada de. Ia nama kalalak kusalai. Sisan nama na pole we tappa jaji tongan mani aga na pau na kadawi pole mana okor na tak buka tanay ni gare makanja mo paga tepat tayero atau mo pi gari po ng Allah Ta'ala yero. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kan tumakutana na makoro pak atau mo pi kira-kira ko po ng Allah Ta'ala pole mana okor na tak buka daleku. Ni ga bukai Pong Allah Ta'ala atau pole mani? Pak Bici Ini tomo-tomo lebih yang kehadir. Lanjut. Nasa waktu melo mas sempajang asana agana ya kuragai pangoloy. Allahu Akbar. Makuraga ki maksimal pakang keri atita pakang keri aleta pakang keri tepata de gaga punna sewa-sewa saliwan na alenami on rima pesabi na saba alena kaminang malupo Bapak Ibu sekalian alena mapunay sinin na sewa-sewai Allahu Akbar naro ang kasi di pandapana di sa Gusdur di sa Gusdur tapi deta sisa to
Gus Dur aga na pa maka day Gus Dur iya kong kataw nasa ngalena tau kanja ya onro kanja na cacay tau jae ya nasa ngalena tau kanja na cacay tau jae berarti tanya pong Allah Ta'ala na pakaraja niga ple na pakaraja kanja na alena magay na putunay anu na pancajipuangi iya kong kataw nasa ngalena rajin beribadah ya nabaci witaw makutwe beribadah sampai na tali tuh aja si tali pokoknya nabaci poli-poli apa dek na sempajang apa majasi pa na ya dek na namelo mewe ada dek na namelo mewe si sumpu dan seterusnya maka day Gus Dur tanya pong Allah Ta'ala na sumpah tawi itu aga pale ibadah na mina sumpah magay iya pong Allah Ta'ala alena marimani papedali papenya matawi alena puelo ina jaji tahu dan seterusnya tapi ia kong kataw de na pigo iparentana magay de na ringi dale pa nawuno sigala na giga ya ini Bapak Ibu sekalian pong Allah Ta'ala na bukaraling lalag ataw bakang risisena tawe Bapak Ibu sekalian pong Allah Ta'ala wat dinapaw kumpayakun jaji silalona tapi narik kesempatan atau linuai makuraga patuji pada cengi alena lisu mangolo ripong Allah Ta'ala nasabari ia naromancaji atau matapat na pong Allah Ta'ala Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ia naro ampai aga elona aga mata pa maka daya ko masa ni alemu tau kanja api kanja ko api dece kuri pada padamu tau lino wat dijaji iya wat dijaji ya ko gurutta kalisiden ringaga na paupa maka da imi tuniasa tau jago tau kanja si dia tau nareko nulip pa de cengi anu majae ya ko tari tau kanja mime malarangat tanya to tau kanja ya tu justru wat di ko mancaji tau ja magay musalai mu bokori to majae itu Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadi teman-teman lebih ke yang kehadir tamu ni kan tamu tu saya ke permanen? Hah? Ya. Ini teman-teman lebih yang kehadir. Selanjutnya, apa ya tukang makur Pak? Ya roi di kama guru kisana, si guru aki. Termasuk iya artinya upaya gagal upah guru aleku Pak. Upah ngajari aleku. Nasabah mage Pak. Iro ini isuru mi makuraga Pak. Diterima atau tidaknya bukan urusan kita, urusan Tuhan. Aga boleh bangi di pakuragata, akuraga ki pasuku de cena. Akuraga ki pigo ina perintange. Persoalan sempurna atau tidak bukan urusan kita, urusan Tuhan. Kesempurnaan kita apa? Adalah usaha maksimal. Itu Bapak Ibu sekalian. Pakuragata matungatungang pak disengat yeti sengi ina rota patatong sesuai batas kemampuan insyaallah itulah kesempurnaan amalan kita Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah ina tumarepe rampe seji salaku Bapak Ibu tomo-tomo lebih ke hadir nareko angka tau beribadah de nasi cocok si bawa pak disengemu ajamumu pas salai jolo mage Pak wat dijaji iya romanuru iko dena si coto si bami senge tapi wat dijaji ro tarima dene tarima iko magi Bapak Ibu sekalian karena mungkin di hatimu ada kesombongan merasa lebih pintar merasa lebih baik merasa lebih benar dan menyalahkan orang lain karena tidak sesuai dengan ilmu yang kau miliki Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala aga pelelona nareko angka pele mita na pigot taweta si coco si bapak di sengemu aga ilona ni lora ki mapasi lolongang
tanai ma dece manang kamakwaro. Ya, manang kamakwaro. Ya ko makada iya metomir kasi ya wisang ya tomi ya ule, kira-kira salah lagi. Ha? Salah lagi ko makada iya tomi ro wisang ya tomi ule. Dena salah pak. Tapi ko makada ki dena kwaro. Pita ini lalang ke gaya pale makwai. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Iya narolalan na manca di tau kanjaki. Iya. Iya narolalan manca di tau kanjaki magai. Tapak guruangi tisangi. Tap pengajarannya agamai. Tapi tai wila lemmadece tawe. Iya naromatu manca di lala lolongan ki apalam masarolabi magai. Angka to ipat 7 Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tama-tama lebih yang kehadir. Ya le simpulan. Ya kutupura mak beresal la kutu masam pajang agi pigau. Agi si pigau. Maka dai pong Allah taala. Kalingai fa idza qudiyatis shalah fadhkurullaha dzikran katsira. Narek kupura ko masam pajang pamegai si kirimu. Pamegai si kirimu. Niga maperintangi puang Allah Ta'ala. Bapak Ibu sekalian. Agi baca. Pasabbihuhu bukratau wasila. Neloreki mapipaci si mata. Mata sabbiri puang Allah Ta'ala. Sebanyak-banyaknya. Jadi ya tuh pak sebenarnya si kiri tari bacai. Talu-talue. Itu sunnah Nabi tak. Tapi ia perintah pong Allah Ta'ala pamegai si kiri mu ko pura ko masam pajang kege mu imala kege mu baca nasabari nama tenang hatimu. Itu Bapak Ibu sekalian magi pale nang kakaida ipake nare ko pura masam pajang idi yang memahami tentang NU Ahlussunnah wal Jamaah pak ko pura mak beresal lang idi imange dibesarkan lafaz itu. Kenapa? Salah satunya membimbing umat, mengingatkan tentang bacaan-bacaan yang dibaca, yang disunahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mage pak, angka kasih tahu denang karena tudah masih sekolah, detonang karena pak guru, tetapi magai marepena nang kalinga sikire na baca pu imam mancaji sara napa lairu sikiri ya tona runa pakaraja Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Persoalan mau berjamaah atau tidak itu soal kedua pak. Ya ko iya upalopoy sikiriku denang kau pakan kali ko makada kita berjamaah bersikir idi maninon rimnya ko macinrolai ka acinrola ko de yang jelas iya ni aku upalopoy sikiriku supaya mangkalinga mana nya sikiriku ko meloko iya ubaca sikiriku menuru perasaanku untuk dekat dengan Allah, sambung dengan Allah. Angka boleh memacinrola ko de pale salaiwi. Dega urusan. Ya. Apalagi ada ayat-ayat Allah. Ini salah satu kaidah yang sering dilupakan banyak orang. Nareko ibaca kurangi abmakko ko to 5 decengi supaya lolongan ku pamase. Nah ya apa madarita wesesa na sabadena melo masikri baca Quran na salai. Dengan aku kira-kira. Padahal baca Quran dibaca suratul Fatihah, ayatul kursi, dibaca pak. Nah perintahnya puangi. Wa idza quri'al Quran fastami'ula wa ansitu la'allakum turhamun. Nareko ibaca Qurannya ammakko to 5 decengi supaya lolong aku pamase. Jadi kumusalaiwi baca Qurannya agak sana. Niga melanggar perintah puangi majalekei Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang banyak saya bilang saudara-saudara kita mendalami agama tapi kadang tidak paham agama sehingga ada ajaran-ajaran pokok yang diperintahkan Allah dilanggar mati-matian karena selalu mencari sunnah. Padahal ada yang wajib yang diperintahkan Allah dalam ajaran Islam itu Bapak Ibu sekalian. Toma-toma lebih ke hadir. Yang namanya agama Pak. Dia nulis lampu paham manangi tahu Pak. Tapi tugas kita adalah ta'muruna bil ma'ruf. Magi Pak, paralui paringarangi tahu. Magi Bapak Ibu sekalian, nasaba okoy lagi suruga,
Okey lagi surga, sempat dia nama pato ko puangi, niga. Iblis. Ya. Kan begitu. Langsung pong Allah Ta'ala perintai, dia na melo pato. Magai, apa tari nasa nga lena jago. Nasa nga lena makanja Bapak Ibu sekalian. Yang namanya manusia biasa, walaupun dia seorang nabi dan rasul, dia nabi, dia diciptakan di surga, tapi nyatanya juga sesudah dia melanggar, dikeluarkan dari surga Bapak Ibu sekalian. Bayangkan nih Pak ya, ilalan di surga, na melanggar ciceng, ipasuk ke surga. Idi melanggar asoso, na tumelok tama surga. Peko kira-kira ya, ilalangi surga ipasuna sebab melanggar ciceng. Nah ini melanggar makuli-koli na tumelok tama surga. Aga solusinya adalah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Magai nasabak taulino me makipa. Degaga suku pasti anron ki atas salangi atas kelupangi Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman lebih hadir. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan malam ini bisa membuka wawasan kita. Kalau ada yang kurang mohon maaf. Kalau ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas prinsipnya kita menjadi hamba, berupaya menjadi hamba terbaik. Kita akan berupaya maksimal mencari ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita berupaya mencari keselamatan dunia akhirat kita dengan harapan insyaallah mudah-mudahan kita dapatkan janji Allah di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Allahumma arhamna bil Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan setiap ceramah hati pun terasa tenang.